Kakasi Student Union Sengkeme mentakasi kalai tarik risau arjar pesan kapersya ajar halor kajingdek termur katanat kakot kakya halor kabhak puli MBBS, BDS, bat BMS. Habakran cikilat pathai kubor nakaliang General Secretary ka KSU Sengkeme usamna Donald Thaba ulapan tip baka sorkal jela kala afil bakala bakla wat ya kabhak tungkang tung jamru. Kum kanuksa habaya day baka bahak puli MBBS hakabenta bakan tuplut ya barok kibidan kum bakat saungut bat yok puli ling baka bahak jong ka sorkal. Henry haba pet kawai ka kena ka bakarteng ka Diya Ghosh ka yok saus pa hanyo puar bakawai pat ka Tanusha Chakravarti ka bayok saus pa sau puar ka bakila yok ikima sa kanid exam. Kat kum ka jing penyak jong ka sorkal jela lada ki khasi ki yok ikima ki bahye ki yok ha ka bahak tungkam tungjam bat kim ha baka bahak kam bat kim day ban mang nakabenta ki bar jela Henry menu ki badai nakajela ki di ban yok ha ka bahak balamang kulum lang ya barot. Yang ka Khasi Student Union hadirin ke jingyo permi jongka sorkar jelah yang ba ka terap bagi pe ka kot kia ya kani ke jingmang ni ke jingba ya kani ke state kota ka jing ban puli ya ke MBBS ke BDS yang tak Bachelor of Physiotherapy yang tak Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery. Inilah syam ba kidon kat tu kat ni ki kenrum dan ni kita ki jinglik bakla nak kaliang jong ka ni ketenat jong ka pot ka khia namar kombangi UI rum ke jinglap ke jing syam ke jung ni ka sokar jela kala fil kala bakla ru wat dari reservation policy ini ni kombangi ai nuksa ini kong kumia ka MBBS kombangi la ai menen ka da press release nginlap ba hapok open kategori ki dan khat sangut ki bala sajid banyak li kuliah deng ba ka bah jong sokar Henry habangi pet pada ni UI ba kawi ka khna berteng Diya Ghosh ka yo saus pa nyu ku ara ka nit school kawi pada ka Tanushka Chakravarti ka ba yo saus pa so ku ara ka nit school di ha ka jing si shahi kat kum ka kota sistem hi bo penya jong jela tada ki khasi iyo taki marks ki bahe ki ko open kategori kamu ko open kategori kalong unreserved kamdei ki ban mang da ka benta ki bar jala ni ki har ndrei manu ki badai na ni ka jala ka jungi ki la ban ko open kategori kaba mod ba komini candidate ibanding kong du jong ka khasi enjantia kategori iyo saus pa nyo busan ka nit school kamu intam ya ka Diya Ghosh kamu mai di benderung ha ka serial number 13 Makin Diya Ghosh sudah di benhiar ke serial number 14. Kani ke Tanushka Chakraborty le ngin ong yapi samde wat tang bandan apa ka waiting list. Amar kadon sau kayo sau spa sau ku ar kini ki marks ke need mo. Kalau ngipet dikasih jungi nadu 1 hadu 7 ni bahadu ru yo sau spa sau pulai ka need school. Kapamud ba hang ni gini arngut kamut kini lain ngut arngut ka waiting list but iwe apa ka open category kini ki barjala tim dan hop dan hang ka list. Badaka juga por tentang ngilawan bu jekli balada kini ki khasi ki rung ka waiting list jong ko open kategori hatu bindang la na mandan ka khasi jantia kategori ila mandan namar kani ki sistem ka basiya nadu ki por ki bamuswa tin rung lang hapo di rung hapo ka waiting list jong ko open kategori tin yo ru bandrung pade hapo ka selected jong ka khasi jantia kategori ikani ki ka jing bakla hakal yang ka MBBS ka ba ka sorkar ka le lara ka le yo le se ka le khnang teman pun nuru ndrei mengi na kaliang gasang hing nam island namar ba kani kan pendulak pada yikiwei di pardo parasnam jungi di para kasi di badan hok banyo banru banyo lipuli ya kani ka MBBS la ka de open kategori dan ni kasi jantia kategori namar ba tang namar ba karung kani ka Tanushka Chakraborty hang ni iwei kasi insakut ka bade waiting list inyo bandrung kani kasi jantia kategori matrai kata boro hing sudu but hawat ngilayo jing tip ba ka sorkar pensange ni hi hadin nilai press release ba kanumya chu syakmat nagabanta ban le egani acceptance jing nomination jing MBBS mereka ga bangidon kam menta kalong ban penbek mardor no ya kalis but sakawai ru medicine and surgery ka nilap hang ni ba hawat
open kategori hi baheduk hi udai uni barjela yo laispa prapu ar dan sko ndre la dingi pek pede haka waiting list number 1 udia Mirzahan Hussein biang nomor yo laispa ndre pundriu ndre baar bat balai di pa depnat bat Syamim Masuk Mullah laispa lefuar bat laispa arpulai kini ki kimde bandan haka waiting list jongka bams ndre ke badi bandan haka waiting list number 2 dan number 3 ini number 1 juga kasih jantia kategori dan number 2 juga kasih jantia kategori haka jing sishali banyak ini gi arngut number 2 number 3 ki barjala jong waiting list kategori dang tam ni number 3 udah kasih jantia kategori dia haka jo or pamru ada kini arngut kirung apa waiting list jongka open kategori pin habru bandan apa kasih jantia kategori selected kini kadi kabagi ju praktis sedu muswa bat ngis ngudai hi ba ka sarkar kadi ban penbek no ya kani mardoru nomor kani ru kan penduk lang nomor subu la de kini ki kena matakin apply ki courses su subu ki opno itu courses kani open kategori kalalai ke subu uni rulik no sawai kemudian nomor 2 bande kasih nyok kasih kata lo kadi ki bat hakne po kasih jentia kategori di kini urung no di kini ki waiting list dikani kamde ke boong ba ni ya persya yenu na bangi ni ailat ki wi je ndri kadi hi ka kemudian kadi ka an jadi ka kendon hi joka hukum bah ya kini ki jingkulia nalor nang ta kani ka berthabek jadi bomdi kasih bomdi di SD dikani kalau ke bakalabat kala penyap biru ya kata spirit joka open kategori dan lembah kata ke SOP tangi silan iwi close yang SOP nyap ya ka reservation policy borok away dikani kalau ke ba peni penpau suka pertai ba ka government kam perkhat na ka banta ki try muluk menri ka perkhat pan nam tak iwe ki beriu makanya kalau ka ba kelas bun bat ka ba kum ga cek beriu hingi nam la pan yang dalil yang ba ya kan ni ka 100% ka pedai ka open kinrung tang kiwi ki beriu ki jungi kindu namar ka ka bangi don kam hi ka jingkwa ka jungi ka lomba ki samla puli ki jungi pikiu idang di samla puli jungi ki baduk yo lomba kan ni ka state kota ka kan yarap sibun bahaya ki om tang ya ki simet ka yung ngasem kan yarap iru ya ka jek beriu lang salang ko Atau pindawan